Mi me Agalètô vi wini nele mi Agalètô koklo Agalètô vi wini mi. Mi son bo ja to se ko bi o me no kwa cho me ka mi do nu pe lo ko me. Mi ko le mi ti vo gbada li ji lo nwe wa pe de nu zanzan no ko le adogo no we ko le we ti ti blau. Amon la to ko ko le ati je koklo ko ma le si ko me do ko me ti to do ko le ati adogo nu go no e pi gbo no ayi kun ti mo gba yi do ati kon mi nu mo gba tuntun do. Mi me Agalètô vi wini nele mi Agalètô koklo Agalètô vi wini mi. Mi son bo ja to se ko bi o me no kwa cho me ka mi do nu pe lo ko me. Mi ko le mi ti vo gbada li ji lo nwe wa pe de nu zanzan no ko le adogo no we ko le we ti blau. Amon la to ko ko le ati je koklo ko ma le si ko me do ko me ti to do ko le ati adogo nu go no e pi gbo no ayi kun ti mo gba yi do ati kon mi nu mo gba tuntun do. Ngolo sege yo pa budu nu go ho so po do nto yo. Kanyela nyela jeno ta gba do mi bo mi na jibi ni mo bi na akuto bina no pe bi bo gbe khodo bina do ko de bla gbe khodo ba da fa mi we megudo mi kan sa dogo gbon ba me ba me to won kun kan yo po bo ru pe bi e biele nte ko wa mi ya ga no tune ta me ga me do ko mi yo vampire no do ko mi ga me kuku an do ko mi ma si no no ko we no gba ya nte no to me nte no wa ka me yi to ka me yin ti wo yo ko de wa ji kan ya mo no ko de ti ta no ti agba no we biele nwa mi go fin. Mi kano pon photo in ele de na pon to de ya mi na do da Akponon no so mama koko na de nu lo do tu tale fio don boti e ti ati sa don we ti ma kuku don we ti ge ji po don bodo don ka me yin ati ala gege don ton mi pon me ne de nyo ha to tian enyo no bi mi to yan leja 11 me nte ka mama koko nte ka yan do ge ko me di but blo mi cup ni di be de so mo do mi kun re si do gbeza mi ton e blo nu bi ni to yan de pe be ti pe be yo do to don we hu ya ni ya be no ne le khla tu be ne le photo shoot bo me ko de photo shoot on yi le de so e de no nu kun ton le we no de photo on yi de so bo e ko gbe to jan ne le de si de photo shoot ni di bo e be soutien koko slip koko de bo be do bo ti rizi do fi ne yen sike kuku ron kan yan la won bo me ne la do fi e la do no fi e la do onku de bo me e la no mo e family e ton kan gbe we de mu gbe wa yin gbe ni oni Agalètô fu sa. Que ce soit pour rire, apprendre ou simplement passer du temps à regarder des contenus amusants, il y en a pour tous les goûts sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir de nouveaux contenus divertissants. Merci d'avoir regardé et à bientôt.